bisetuk din jate illegal migrants rokno rukhlai asak sino soba thaglak ani sing mia kaisi sing mission launch khaikya clean illegal migrants ini kaisi mission bos sing launch khaikya main sing logo gimana ama kilo sing tini sini first sino jaga ma phaiani gake kaisa gake sing thanayo SDPO bo Longsebe division ni president secretary thangai application ba memorandum submit khaikya a action na jaya takono more than 1 month hai unto khambo ama ke memorandum rumani kun action na jaya amuti sing tini ani SDM momo dika SDM tini SDM sing malaiya sini Muslim sahib sini memorandum na sakha mo sawo totok je mamani je dini authority tam kaiman berapa naik sing tini suruh sing memorandum sendiri ya asa kau sini orang proof kamu je aborok lo illegal migrant nih, normal Singapura bosing di rumah nih, ini sing